WalkersWorld.com. Waka Waka Ali. I tell you where it's from. Africa, that's from where Ebola comes. West side, it hides in the suitcase. 2 days later, it lands in USA. I get it from my girlfriend and give it to. Hej, mit navn er Alexander Kiel, og jeg er taget herud til en afrikansk landsby for at snakke om Ebola. WalkersWorld.com. Waka Waka Ali. I tell you where it's from. Africa, that's from where Ebola comes. West side, it hides in the suitcase. 2 days later, it lands in USA. I get it from my girlfriend and give it to my dad. I catch it on the subway and leave it in the cab. I eat it at Subway, drink it at Starbucks. Ebola's everywhere and I give no fucks. They scared, it's bad. Ebola's gonna kill us all dead. They mad, how this happened? Gotta make sure that nobody else gets it. I'm sorry, but I have it and you have it, or you'll get it. So forget it, don't sweat it, just let it be. I'm telling you, Ebola's not the enemy. Listen. Fordi der er så mange, der har ebola og dør af det, så kan det være, at ambulancen ikke når hen til den ebola-ramte, og så kan det ende ligesom ham her, falder for eksempel om på gaden, inden at ambulancen når frem. Her i Afrika raser Ebola. Den har slået 13.000 mennesker ihjel indtil nu. Og det er typisk fordi, at folk ikke er blevet nok informeret omkring den her sygdom her. Det er typisk landsbyer, hvor de laver meget fysisk kontakt. De har meget seksuel aktivitet. Eller de bare ikke har rent drikkevand. Der kan det godt ske, at hvis ikke de er blevet informeret af det, så kan en hel landsby dø. Fordi at de ikke ved, hvor farlig den her sygdom er. Hvad er Ebola? Ebola, det er en virus, som kan smitte gennem kontakt, altså af sved og blod og spyt og sæd. Og også meget fysisk kontakt med hænder og det. Hvor langt tror du Ebola når at sprede sig? Altså hvis vi ikke kan nå at stoppe den, så tror jeg, og jeg er meget bange for, at den kan nå at komme rigtig langt rundt i verden, og at der er rigtig mange, der kan nå at dø af virusen. Hvor mange af de Ebola-ramte ender med at dø af virusen? Altså det er 90%, der ender med at dø. Så, ja. Hvor mange dage går der, før man får symptomer? Der går mellem 2 til 21 dage, og når man så får symptomerne, så kan det minde om en influenza. Altså man får høj feber og mathed, man bliver mat, og man får hovedpine, man kan få muskel- og mavesmerter. Og så efter lidt tid, så følger der så opkastning og diarré, og man kan også få udslæt og lever- og nyresvigt, og så til allersidst, der kan man få ydre og indre blødninger. Hvordan håndterer man Ebola-patienter? Altså, man opsporer dem, man prøver at finde så mange som muligt med Ebola, og så isolerer man dem. Og så, og også de mennesker, der har været i kontakt med den Ebola-ramte. Og de kommer så ind i en isolationscelle, hvor der er andre sådan, sygeplejersker og det, som ifører sig en isolationsdragt. Og så hjælper de så patienterne med at, hvis de kaster op og får diarré, så de hjælper dem med at vaske dem og tørre dem. Ja. Hvad sker der efter de Ebola-ramte bliver kureret, hvis det sker? Altså efter, så regner vi med, så bliver de i hvert fald immun over for virusen. Og så, ja. Det var da godt at høre. WalkersWorld.com. Waka Waka Ali. I tell you where it's from. Vi er så kommet her til Afrika, hvor Ebola raser. Og indtil videre har det slået 13.000 mennesker ihjel. Nu skal vi så gå ud til en lille landsby og spørge en beboer, hvordan der lever her, mens Ebola raser. Kom med. Hello, do you speak English? Yes, I do. Do you mind if I ask you some questions? Sure. How is it to live in a community with Ebola? To live in a community with Ebola is not good. Many people is getting affected down here, and in my opinion, I don't feel like people is helping enough down here. And it's just not good. I hate it. What do you do to avoid this epidemic? To avoid it, I don't make any physically contact with anybody, and not sexual contact as well.
that can easily infect you. Yeah. Do you think it ever be airborne? If it will, I'll be very sad because that will kill many people if we don't get a cure, and that will not be good at all. Do you have any family or friends who have died of this sickness? I actually got my best friend, and he died last month of Ebola, and yeah. Do you think that you will ever get infected? I don't know, maybe. I can easily get infected as anyone else here, so yeah. I don't know, maybe. Thank you. Det er også det, vi fik ud af den beboer. WalkersWorld.com. Tidligere på ugen har vi besøgt denne borger. Nu skal vi så besøge ham igen. Denne gang er han bare infected. Men måske kan det være, at han overlever. Fuck. Are you alright? Holy shit, det er WalkersWorld.com. Waka Ali. I tell you where it's from. Africa, that's from where Ebola comes. West side, it hides in the suitcase. 2 days later, it lands in USA. I get it from my girlfriend and give it to my dad. I catch it on the subway and leave it in the cab. I eat it at Subway, drink it at Starbucks. Ebola's everywhere and I give no fucks. They scared, it's bad. Ebola's gonna kill us all dead. They mad, how this happened? Gotta make sure that nobody else gets it. I'm sorry, but like to live in a community with Ebola. It's nice to live in a community. How is it to live in a community with Ebola? It's very bad. How is it to live in a community with Ebola? It's very hard because people often get infected down here, and people fucking is- lie. How is it to live in a community with Ebola? How is it to live in a community with Ebola? It's very hard because Så vi skal komme til Afrika, hvor vi skal snakke med nogle indbyggere om, hvordan det er at leve her, mens der er Ebola. Kom med. Vi er så ankommet her til Afrika, hvor Ebola raser. Nu skal vi ud og snakke med nogle indbyggere om, hvordan det er at leve her, mens Ebola raser. Kom med. yeah, exactly. Ja. Act with anybody, because that can easily you can easily get infected by that, not anything else. So that might be a bad idea. Do you think it will ever be airborne? If it will, I'm very afraid for it, because people will die 100%. Shut the fuck up! Holy kæft, Så i Afrika, hvor Ebola raser. Vi skal nu ud til en lille landsby og spørge nogle beboere, hvordan det er at leve her. Kom med. Hello. Do you speak English? Yes, I do. Do you mind if I ask you some questions? So you do mind? Yeah, I do. Kan du og hvad hedder det, og flipper lidt halvt ud, og så skal du sådan slukke kameraet og sådan. Senere her på ugen har vi mødt denne borger. Nu skal vi så møde ham igen, men nu er han infected. Men måske kan det være, at han bliver reddet. Jeg sagde måske! Holy shit, det lort der. Det var meningen, du egentlig sådan skulle... Nej! WalkersWorld.com.